da ste mi u Milos Gamesu. Danas ćemo vam pokazati kako skinuti, odnosno instalirati čitavu zonu za Minecraft. Odit ćete na link koji sam ostavio u deskripciji. Eto download starting. To će se skidati. Samo moramo malo sačekati. Znači, ništa više ne treba, ovo je prelako. Idete da se instalira. Sad meni je to ovdje bude samo. Znači, eto download. Sad ga skidati. Instalirate ga. Ubacite u znači, to skinete i onda meni nešto odlaguje. No, znači ićete onda ovako. Samo sklonim. Nešto sad mi odlaguje. Molim. Dobro. Dobro, ovako ćemo. Znači, idete ovako ovdje, kucate procenat app data. Meni se nešto zalagalo, znači idete na to, app data. Mam pojma zašto ovo koči. Treba još isključiti. I onda uzmete folder Kuzuni ili koji ste već skinuli, ubacite ga u versionicu, uključite Minecraft ponovo i pa to je bilo to. Ćao.